CEM mahin pen Dhonsari along crore cap Amini Stadium Kangpupon. Asa convention surihini ra inquiry sila pen inquiry hinia farman mege padupon. Karbi Hills Live Portal News Channel ningkan hinia mahangke thekaran ni ketalonton. PM Narendra Modi Karbi Anglong kebang jike rongku dalong Bongalia Rajdhani kapingchong tekang Japan. JI Qatar. CEM mahin pen Dhonsari along crore cap Amini Stadium Kangpupon. Kapatua hin Kangthur jipo kemang pen CEM Dreams Project po akera pen Karbi Anglong along kedo long inkoira trok a constituency along stame crore cap atangka pen mini stadium kiki mapan Karbi Anglong termos council atum sai amuteng ponlo. Laso teng si Dhonsari constituency along ta kikim patang pon si jangmi poni pioneer cap arni Kangpupon amai padopon. Labang soja megalong Karbi Anglong termos council a CEM Dr. Tuliram Ronghang alhisar poman pencetong dun si mini stadium ingpupon lo. Indoor stadium, open stage gallery, labian ke forest guest house pen chenglok ason. So Kangpu amai long, mai cari pon bom, local emisi mate Karbi Anglong termas council EM politik pusat kahai. Wang rapet, itu jumkatin honai ningkat jethenai MLA, mate small scale industry, a chairman. Bida Singh le ake hai, EM Pradip Rongpi ake hai, EM Morsing Dimo ake hai, EM Nungsing Tron ake hai, EM Kachirong Pipi Baido, laben kena kacetong mundho, Karbi Anglong Autonomous Council, Forest Board Chairman mate MEC, Richard Top ake hai, MEC Pawan Kumar ake hai, MEC Rina Terang Pi Baido, MEC Simaro Hangpi, laben ke board chairman ke doan laben gile tum kaching honai ninga jethenai is Karbi Anglong Bharatiya Janata Party amai phu Dhonsing Dharan ke hai laben ke state SC Morcha General Secretary Tilutoma Hasno laben ke nanga jeta montho that state SC Morcha Secretary Longsing Dok ke hai pendanglo Bhaskor Bangjo laben Daislong ke do Manpeng ke doan, lapen nili kecing hal Dhonsari arat ke doan. Aji Dhonsari MEC elected Chief Minister Special Package Dr. Himanta Biswa Sharma Dangoria Protect MEC Homostate 10 কোটি টাকা আসনে ইনডোর স্টেডিয়াম গ্যালারি ওপেন স্টেজ আর বান্দুরিওয়াল এই গোটেইখিনি আসনে এটা স্টেডিয়ামৰ 10 কোটি আসনে বাউণ্ডাৰীৱাল বেলেগ এই বাউণ্ডাৰীৱালটোক মই বেলেগ আসনিৰ পৰা দিয়া হৈছে সেইটো আজি লগতে উদ্বোধন কৰা আৰু লগতে ফৰেষ্ট গেষ্ট হাউচ আৰু লগতে টাউন কমিটি ধনচিৰি টাউন কমিটি বিল্ডিং ইনগ্ৰেশ্যন কৰা আৰু লগতে আমার জল জীবন মিশনের প্রায় 45 লাখর এই জল জীবন মিশন আসনি উদ্বোধন করা তার উপরই তার লগতে PMGSY রুরাল এরিয়া PMGSY সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করা সভাত উপস্থিত থকা সন্মানীয় ৰাইজসকল মই পোন প্ৰথমে আজি সেই ধনচিৰি খেলপথাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা আই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ফালৰ পৰা ডিফুৰ পৰা আহি আছো ধনচিৰি ৰাস্তাটো খুব অৱস্থা বেয়া দেখিছো আগলৈ আহিছো এতিয়া মই কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাকক কৈছো কিন্তু কন্ট্ৰেক্টৰে অৰ্ডাৰ দিলেও অলপমান কাম কৰিব তাৰপিছত কামটো বন্ধ হৈ যায় এবাৰ মই সিদ্ধান্ত এটা লৈছো কালিয়ে মই কন্ট্ৰেক্টৰক মাতিছো যিটো নেকি দবকাটো ডিমপুৰ
highway punwa contractor dipu tu dhomsiri punwa dipu tu manja punwa he contractor Anupam Sharma kali moi matiso ar moi daitto loiso he rasta দুমহৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হ'ব লাগে এইটো ইলেকশ্যন থাকক নাথাকক সেই ৰাস্তাটো সুবিধা লাগিব Labang so Malong MLA Bidya Singh Ingleng EM Pradip Dipusa pen Chenglok MSC tuman ta chetong dun News Desk Report Malong News Asa Convention surihini ra inquiry sila pen inquiry hinia Farman Mei ke padupon Pini Bokojan Block Health Center tumpen patir piponsi Bokojan Sport Association uditiram hulalong Asa Convention amei pemanpon Me along alu human pen khonsing rong PEM in charge Health and Family Welfare Karbianglong Autonomous Council Mudhuriyat Dhekial Fukon EM Doctors SMDO Anparta Manpeng ke do ke thege ding tum chetongton Bomulangso dispensary pen best performance asa anong e Changpi Promila Bongrong Pi Anparta Kareng Ingtipi Upper Deopani Medical Sub Center alang litum bahini pan pajir porna. Hanjang also pen Rajab Tanrong Pi report Malong News. Karbi Hills Live Portal News Channel ningkan hinia mahang ke thegarani ke talon pon. Kedam tang suri hinira ingkoya ningkana mahang ke pathek pon Karbi Hills Live Portal News Channel pining jangmi poni finer gap amni anke ningkan hini nang pleng tanglo. La sojok si bangso arni Difu Farmer Growth Center along katalon pon pedo. Karbi Hills Live mate KH Live akong cabang sarsing rong pipen kecepahem pupon bangso amei aputak CEO Mongol rong pipen than pon si rap cabang biren hanse pensialuhi pachini pon. La so api kek ing than pon si sampri manai ason sipu ayel bam stame aluhi tumpen ing pupon. Bangso amei along aluhi man pen Difu Press Club amei pu borsing rong par. Arnikangsam Abirta lo acabang kiri ronghang Prak News Aburio Chip Dipen Burwa Karbianglong Live akong cabang ratis rong par pen Cenglok penang ana perangke klem barim perangke klem mi Birta alup lapen Portal News Channel akong cabang lapen klem bang pubang piatum cetong don Aluhia tum KH Live phan hirjumi pajersi alang litum aprang-prang ke klem kisung lapen ke phonang alam cethan ponsi registration ke klem nang jipen cenglok ason ke pho pheder ji alam than pon lason si pherang ke atum 5W1H ateng pen koson si birta ke tok nang ji lapen kilo nang ji malapen mohor kenep nang ji arjan ke nang ji cabang atum ke klem nang jipen cenglok pherang ke atum ke klem ke dam nang ji alam hai hui than pachini pon PM Narendra Modi Karbianglong kebang jipu ke rongku dalong Bongalia Rajdhani ka pincong tekang jiapan PM Narendra Modi Karbianglong kebang hudrada tum dunde dat sekeme Karbianglong rika chujordet BJP asong aphan ke radatum non ke kroy krelu Lahayalam BJP asong aphan AP Chelsea amai pu JI kathar hin pen dolamara along AP Chelsea atum mei kangnia hudlam ther bokpon Jami poni finer kep arni Duarba gori MSC constituency arlo dolamara along AP Chelsea asong atum pen kangdang me inipon Labang so amei Duarba gori constituency along AP Chelsea amai pu Modar Singh ingtipen sin mei charipon Labang so amei along BJP Congress pen cenglok asong atum ta AP Chelsea asong along cepa ogdun pusi berta nang pale Labang so amei along aluhi sarpu aman pen AP Chelsea tiripi amei pu JI kathar cetong dun Lasonti angtong ingki kathar Sunil Tiso pen cenglok atum ta melong RDP dun La pentu labang so amei kedua hud jasimet BJP asong aphan AP Chelsea amei pu JI kathar hin pen penang an lam thesi ta mer bokpon Jasimet BJP asong atum longri ka chojoratum lasinon jangmi po rongku dalong PM Narendra Modi kebang jiputa lake Bongali Rajdhani ka pincong tekang jia phantot lasi halabang so amea hut maduta dundedet tikeme kusi pherangke athaino lam thenang chupaklang dun pusi nilito ma pherangke pen berta nang pale or teron arong dolamara daksi pini meeting dolo la pen ke APHC dum Duarbaguri ta non ke ingtang
บอมโลอิงตังโอโลละเป็นแกปีนี้คอนเกรสเป็นล็อกซีบางคริปลีนังจอยดุนละเป็น BJP เป็นอินุดนังจอยดุนละเป็นแกซอนนังจอยดุนโอจิลังโพสินิตุมปีนี้เบียร์ตาโลปีนี้นังดุนอุนอาซอนบางแกซอนบางฮาลาปู BJP ตุมjob card แกรอนปูปีปีลนนังเป็นโดมาซีอาจจะตุมนังดุนเด็ดปูสิปูสิตาลังลิตุมอันตาjob card le endun sita jat le endun sita ration card le endun sita hemsu le endun sita paikhana le endun sita kadu ita BJP la det chojor tum han ke chithana ling sita vote to ke people pusi munitum non ke chichak thip lo la pen APHLC apa afansi pilapo pusi nitum betheta karjulong rong betheta la hen tak ke saat ini lada kongres pen yang yon tu lepas BJP na yon tu yang aning klong mes ani nga klong pen ni litung e poisa e piragawan nga lidet ke ani nga klong pen si bang nang dun lo nang diun un e tum dolang ne tum gari ke bas gari pe ne ke toy un e posi nang dun de det la he la pen pini ka chingwai la lo ni tum ning ge dok de bang ke hala Prime Minister Modi ke hai wangji pulo mo inkoi raner kep arni seta karbiang long si wangji pu seta nang sunji ke ha utorbor bil bongali etum adim alang litum karbiat det ci right tip logomati bongali etum hada lage VGR PGR along li alang litum han eviction nang jia podlo seta eviction sedet sinon ke Prime Minister hadak sinang sun thuji pu angke non kheti ke klema por hala daksi nang pa thang po lage la longri kep ke chia tum han ka chojor an ke kapithir te kangji alam si nitum karjulong la Prime Minister cuma that tujia bangke la pen hala utor bor bil rong put bethe rong put penang lito anda chini lo lage karbi alam pina hala dagan na non ke bongali tum si do thiplo Bangladesh pen ke wang bongali Hindu tum si la pe hala tum aras dhania son si kapin chong po alam si alam ke klang non ke karbi tum la si hala dakidun lo te la ke la karbi adet bongali aphan ka chojor ke kache don dun che plang det pu la si ke dun de si ke mebot ala da tu son si ni tu mata